Nginibingelele kuJaymanikela TV channel. Namuhla sitawukhuluma tindzaba letimbili letintsatfu. Indzaba lengifuna ukukhuluma ngayo kakhulu indzaba yebusiness. Ngoba mina I'm a business person. Lokuthenza ibusiness ngisukumele eTulu. Indzaba lenkulu lekhona balaleli noma babukele emakhaya lesiyibonako njoba kutawiwa elukhethweni bomakhelwane la eSouth Africa. Empeleni South Africa mina ngibese ngiyibuka eze Sadc ngoba Sadc usithinza sonke futhi live linye kulabo makhelwane siyathinzeka sonke sibomakhelwane balo. Kukhona ke lengifundzako la babukele emakhaya lo babe lokuthiwa Jacob Zuma noma Jacob ke seyihlekisa Zuma. Kunengile ngikufundzako ngalo mdzala lo engicabanga ukuthi labaningi nangabe bayibuka njengami bangafunza indlela ukuthi into tendeka kanjani noma utenda kanjani. Into ecala lengiyithandzako kulo mdzala lo aka responde athukuthele. Cala ehlisa umoya abese uyasukuma ke into uyayisebenta. Futhi akayisusi imbi langeke ayiwine noma ayibuke kahle ukuthi uyisebenta kanjani. Ukuthi uhlakaniphile lo mdzala. Kuningi lesingakufunza kuye. Nawubuka indlela lenga operate ngayo tinto. Kuningi lesingakufunza kuwe noma labo lebathanza tikhundla letisetulu. Kuningi lebangakufunza kulo mdzala lo. Indlela lenga operate ngayo usmart. Mina ngimbona asmart. Lesizathu sewukuthi liningi lebantu bamthatha njengomuntu longakafundi. But lo muntu lona uhlakaniphe 70%. Na umqathanisa nemuntu lofundzile uyamthatha 70% futhi mina ngamnika na 90% ngendlela lekenda ngayo tinto. Uyakhumbula ke mbukeli thini nje na ukhumbula inkulumo yenkosi Sobhuza bekathi bantu kumele nangabe kwenziwa lokuthitha ubabhica kube khona lebafundzile kakhulu kube khona lebasemkhatsini kube khona nalebangakayi nje kufunda ngoba akusho ukuthi umuntu lohlakaniphile ngiloye esikolweni kuphela. No, kunebantu lebangakafunzi lokuyaphi but basmart. Benda tinto tendeke bafunza tinto tingakendeki abone ukuthi lento le itawushayisa lapha embili. Ukhanya lo muntu uhlanganise kulusa nekuya esikolweni. Ingcenye lokuya esikolweni kufisha but nasa kahlanganise kokubili letinto kwelusa tinkomo. Ukazethu kuyamsebentela. So ke na ungabuka lelibhole lekalisusile eZuma nyalo. Nangali defender lo president lokhona eSouth Africa. Noma ke lona lose labo lebasembusweni. Hayi ngiyobona sibahlakaniphile. Ngoba lelibhole lendlela lekavule ngayo lo muntu lomdzala. Uyabona ukuthi lo muntu welusa lo. Futhi uyayati into lekayendawo. Futhi uyati ukuthi akameli aqale imbi langeke ayikhona. Uqala yende le research. Sini ke mina la ngifuna kungena ngakhona ngingena ngabusiness. Ibusiness singisadc iyasithinza kakhulu ngoba tinto letiningi sidilanza eSouth Africa. Nyalo akusebenteki neSouth Africa. Uyahamba uyothenga lapha uwehluleke nekuthola invoice in time noma ufuna kwenta lokwendako kulukhuni kusebenza nyalo eSouth Africa. Ube sowubuyela emuva ngesikhathi sakhe lo baba eZuma. Bekulula kwenta transition eSouth Africa, kulula nekulandza umthwalo eSouth Africa, kulula nje kwenta ibusiness. Labantu lebamlandzelako Zuma na ungabuka liningi labo ngilabantu lebatizamela njengathi. Into ke lehle yena nakasesikhundleni akafuni ukudestroya yonke into ibe yakhe lokuphila kube ngilokwakhe kuphela. No. Uthi asidleni sonke ngilele sikufunako ke
la ungabuka ngesikhathi sakhe bosomabhizinisi lapha liningi lawo labantu ngilele bamlandzela konyalo ngoba bebakhona kuphila lapha kunetinkampani tema-security betiyithola imisebenzi kunebantu labanjele ngibatiko mina bokhanza ukuthi basuka kubo-car wash but ugcina athola ithenda lenkulu bekanako lokubuka ukuthi bantu labamnyama lebazamako noma lolumvu lungaphila kanjani lungathuthuseka kanjani ukuthi luyembili ngilele sikudzingako ke labhizinisi lokho ukuthi musu ukuthi wena lo setulu ufune yonke into lephilako kube ngile underwena no giya imisebenzi ungafuni ithi imisebenzi ibe yakho yonke no lenemali wena ufuna ibe yakho ukhanje ukuthi sowucamalate yonke lenzawo nawuthi uyalandzela uyabona lo cha someone somewhere nguye lo ranako lapha manje ngiko lokwenda wonke umuntu avukele lo hulumende lobosako manje eSouth Africa athi hayi no ngamane kubuyele leli khehla leli khehla kusho belikhona kuyaba lento lo mnotho bowufika uzofika le phansi yabona ngoba na ukhuluma ngepoverty kumele ukhone kwehla uyofika le phansi kulabantu lebatizamela kwetimakethe lebakuma transport lemisebenzi yebantu kulelo live kubenefit labanikati bale live kuqala kunokuthi umuntu wangaphandle athola ukhaze sengidwalela ngimasaka nje loqhamukana kulelinye live senguwelo nemali kwendlulani neven lane kurong lo ngiko ngebantu labaningi bamsekela lo babe lo Jacob Zuma ngendlela yokuthi bayabona ukuthi ha uyathi lo muntu ngesikhathi sakhe lo besikhona kuphila sonke bokukhona kwenda lelo businessane lelo ke noma ufuna ukuthinte uhulumende ukuthola nekuthi ke uyabona la asifunzeni lokuthinte kulobabe lo ngo once send mistake sangayinaki lento le nkinga lena ikhona kuwo wonke lo Sadc le nkinga lena leyinteka lapha eSouth Africa ikhona kulo Sadc labantu lebasetikhundleni abafuni kuphuma abafuni futhi ukuthi kudliwe sonke enenyalo la ubuka le nkinga leseyikhona ngikukhanza ukuthi umuntu angaba rich uba rich yedwa wena lo sesemncane bakunyathela ukuthi vele ungasukumi yabona bakwemuke yonke into yakho bakwemuka ngemithelo bakumuke ngalo bakukhama ngayo yonke indlela ngiko ke bantu balandzela Zuma kusho lento lenteka le kulabo makhelwane ingenteka noma nganguliphi live la kuSadc enebantu abathi futhi ukuthi wonke umuntu unelipower lokuthi nje ungilelo sive leso unepower yokuthi nangabe lo muntu lo leader wenda kabi ningamsusa nangibona sino uyanonela phela lo muntu lo uyanone ningamsusa bukani le ndlela lokwendeka ngayo kulabantu lebalandzela Zuma bayibeka kuyacaca nje ukuthi yini lebatsinwako kulaba lebakhona nyalo sebabuyela babuka emuva ukuthi bebaphila kanjani ukuqala kusenalo bawabona ukuthi impilo beyingcono kakhulu you can't tell me ukuthi le live lela lingaba nenkinga yagesi nawe luso uyabona into leyendiwe ngemabomu njoba setivela ke manje lapha lelo shedding into yake mabomu bafuna ukubukeke ngakulokunye kufela lomunye kutodla lomunye ngala uyayibona lento kuphaselwana ngetimpilo debantu ubana ungabuka lamaloli agcwele yonke lemigwaqo sekamikise malahle kubo Richards Bay akuhambeki yonke lemigwaqo kuthi kukhona somewhere obenefita akanenzaba nempilo yalomunye umuntu sengisho ukuthi ke singisadaki asiyibuke lento lena leqhamuka nazo makuthi it's easy ukususa umuntu nangabe niyabona uyanonela niyabombana nje nibambane niyilungise sinonyala sivume nanithatha ivuma nivuma nonke yabona sitawubuyela ke simo sebusiness yonke into ibe kahle ngoba once kwangahambi kahle lo sembili abe nemona afune kudla yedwa kude la siyakhona siyofa sihlupheka kulelo lithi sesho ukuthi ke inzaba yalabo makhelwane ngiyibuka kanjalo mina ngoba nami ngilomunye lo business so ke ngiyabona lo ukuthi ha into tonakala kanje enebantu bagcina sebavuka indlwabani ukuthi lona longale akabe sababukela labantu babe sebakhala ukuthi hani yatsa sibuye
Ngikhuluma ukuthi lo mnumzane Zuma lo usmart ngalenye indlela. Sokuthi awukhumbula ke umlaleli ekhaya noma mbukeli inkulumo yenkosi Sobhuza. Wathi yena ude sitha. Umuntu lengabe usitha sakhe uyambita bahlale kanye etafuleni badle kanye batokukhona kulungisa lenkinga lebengevani kuyo. Kusho ukuthi ube sowubuka indlela lekenda ngayo Zuma. Uyabona lo cha lenkulumo yenkosi Sobhuza beyisho lokuthide. Ungadakheli titha umuntu lokhalako sonzela kulomuntu umuve ukuthi ukhala ngani utalithola likhambi utaliva kanjani likhambi wena uledla ngeni lo muntu ulethe kwini ngiyabekisa yabona inkulumo yenkosi Sobhuza beyisho ukuthi yena ude sitha ngoba umuntu lekangevani naye uyambita ahlale naye etafuleni badle ukudla kanye batoyicoca lenza njengoba uva ke nemnumzane Zuma uthi utihandlisha kanjani tinzabatana sekusho ukuthi ke ngalesinye isikhathi kulabantu labadzala singafunza lokuthide ngoba nasithi sitawuchubeka nalendlela sekungiyo yona nyalo ukuthi hey sitawungena eweni labantu labadzala bebayisebenzisa ingcondo kusho ukuthi kuningi lesingakufunza kubo nasingabuka emuva sithi imbe bebathenglisha kanjani hawu singaphuma kutotonke letinkinga lesinato ngoba bantu nyalo sebahlakaniphile abantu ngeke ubayenge kabili kathathu batawuthamba bakutshela ukuthi uyadondlala ngathi hayi angiyibambe babukeli ngibongile kubanani emakhaya amen.